Sadaweni mor Poranga or since Joe Biden ki, Shidigazu Tolin Kagi, Lengde Shepe, Tomi Gigab, Guti Nabata Yamtu, Lodi Toshin and Yamshunandu. Sensing it Tentambur, Loburki Yoshi the Dun, Lodi Papa New Guinea and Pebgu, Chashi Chiden Nangu Chumbar, Consishudu, Nibur Cook Ling Ten Tang, Nui Tolin Gigab Nila, Ameriki Gending Willen Nawa, Nanjuna Yobate. Since Biden ki shide gazu tsolin gegab khagi lengde ki chomi chobge ki guti namki namshi da dewe losap demba nam sen yobatang namshi gyudo da dewe mangshi zukjun che rongu nangyu kelena yobate. We hear your warnings of a rise. Kezu gazu toro doshin batang tela dene kenzu gegab nala tsone ki nyenga teshu yoba sung sung wa nganzu korsong namshi gange chebe genki nyamre gezo ku chomi da gegab ki nebam namyan malaba chegyu kelen kyartu go ba sung batayang nganzu korsong che sung do. Longo yacha mangbe ringla chomi gegab chobge yobe shide gazu tsolin gegab khagi lengde ki gegab namne nisebe yu ringlu ki zenzu chesa cha yobate. Bena inji gengam ki chedo inji tabu James Cook ki turab chobge be chimar shide gazu gegab da lingchen mangbo tabu gone zenzu che yobatang Cook tsoling ni James Cook ki jesu mingda yobate. Lugyu ni gegab ti silun ki je mebatang kong ki zamling ki topchin gegab Amerika tang delam yatu tongyu nenju nadu. We have an opportunity here. Nganzor shide gazu tsolin khagi lengde da Amerika da nyamdu tube kabla pege tonggyur nyamle chigyu kogab yabu yori jesungdu. Wengya guti sukhangi yongda tone mingshi tuen mebase. Yeshibe sena ganagi Solomon Lingchen da denja ki chudun shaba so tsolin tegyu du migyu chimbo sungshi yoba teni Amerike tegyu ki gegab namtang delam cheru tongyu gyumzen ki chashe zam reji judu. The United States has been one of the most Americani zamlina namshida dune chone chigur benjo mangu midong kengi gegab chigre kisi keran shidiga zu cholin gegab shire denken yina gas tor joshin batang cholon chega mangdo joshin yoza namshida dune degyuni chone gi nedun cha yo chedu teni shidiga zu cholin gegab namta nucho nane mise America da chodurna yu nedun zore jejudu islands and the West, especially the United States. Zamling nane gyudub cheshugi gegabki ngunan yu chane kelen tsangma chetuki meba yeshibe judu. Teni chozo ki tajuda wangshar tu yobatang, chozo nangla tata shungi mangu tela chapsi genda lhade yobze. Kesi dawa di zosamsu chozo tume namki mangu ki genda se mitubna shungi legu nam godyab ju yimbaze. The US made a lot of commitments last year in its first Pacific Islands Summit. Ngalor shidigazu tsolin khagi tsokchen tingtangbe tola Amerike samzu da chechi chonan denba yakbu mangbu shira chegyu ngole che yobze. Wengya kange cheshu ni tezu chozo lo pywe kapsu gyabgyo tokeme terden tengdero porang gabe rogram chegyu ngole chegyan chozo ki chokchen tokyo yore jejudu. Jinda chukchi nangla Cook Islands ru sinzi Biden henshu mebe gone tsolin gigab khagi guti nam tsonduru shube gabla nedun tezu tela chuduru chegyu kogab tokyo rewa shimbo yobze. Anita Powell ki tangbe nezu pabgyu da nyanru shuken sunam yanzom yen.